What makes a person unclean in God's eyes? Tamned mila amatosco pargale you are meclipunile. The Pharisees were convinced that they were clean if they stayed away from unclean things or unclean people. Paparisha tirpa we tirpa na we dala we tirpa no. Mi we dale pa aksko we da no la we tirpa mi oji we dale pa la atoksko tirpa do tala atoksko tirpa mi oji we dani. Does that really work? Ta we ni no mi we da ta la ma we dani ta ma ta la gonia. Does staying away from sinful people really make us less sinful? Po oji we da do pa la we do da te ba ni no. Ama se we di tole pa mi pa la ma ta de ba sa lo ni si we dani. Let's read Mark 7, verses 14 to 23 and find out. Apaka tiniwe dale li makusa donwi sabote si lui te le kisitha. Paka padok nathko li makusa donwi sabote si lui te le kisitha. Do ko ne po gomke la swa oda siba o. Kena yike lui thiwe kelle don na perke. Ta ola ko la lenwe su pa kanyapune. Ma to skoba o te thinot mi ba. Me ta la het holle apur phane. Me ta la a te ma skoba pa kanyolo. Do tu a hat holle pa gomya o do lenu la hipu do. A ple bo thi kwa ole ta to do ne agilo. Do si ba o. Tu sata satu obasiko di ni atua. Kiyeta ole ko la lenu su pa kanyapune. Ma to skoba o te thibane. Tu na de ba. Age di e te lenu ba wesu apu ba. Me swa hepe do. Le lo wesu is ha alo theta do. Ma sko tokiye ta ota o kele lo. Do si weda. Ta la ahe tolle pa kanyapune. Ma to skoba pa kanyolo. Age di e ta kuwa urpa. Ta makwa. Ta hutabla. Ta mathi pa kanyo. Ta ebi ebe. Ta thukwi thakwi. Ta tho. Ta lota we. Ta lukopa. Ta thaka. Ta dudweta. Ta patotopatha. Ta ku tubaba tapane. He towele apu. Le pa kanyo thaki punilo. Kie ta pa ikele. He tole apu. What makes a person unclean in God's eyes? Tamnut mille amataka skoba pargale yuame klipunile. I would like you to imagine a car. Ye took mole ye edawe dale naka took mue da ka oe da kuma. This car has just come out of a car wash. Kata koi no hetoe dale pa magasko ka we lo kipene. The outside is completely clean. La klene ya bata magasko le sisi chanana. There's no dirt or dust on the car at all. Kewe dale hoko ko pi no tak mu moto le ka benya lo normila ba. The paint is shiny. Kewe dale ka no pa puwa ka sitini no ko powe da gidoma. When the sun shines on the car, Pele mukolo bawe de selo bawe dale ka lo kane. it reflects light like a mirror. Kewe dale heche bata di thole metig lathuma. But then the owner of the car opens the door. We bane pale kagasarganya we da auto we da kane. An old coffee cup falls out the door. Kewe dale la coffee atikwa lotte we dale awe atrek palone. On the floor of the car, there is lots of dirt. Le ka apu pepene no linjolon kone we da do a hoko pi pene. The dashboard is covered with dust. Kewe dale ne ka ko nene no le dashboard alone no we da do atak blue pene. There are candy wrappers in the cup holders. Kewe dale te jalo bene no we dale papa lo tikwa lo pepene ne. The seats are stained from spilled drinks. Le lo si no no. Ba we dale no we pa ota no ta lo chi lo lune. The whole car smells like cigarette smoke. Kador kone newe da di thole motu ne. The owner of the car made a good effort to convince everyone that he had a beautiful car.
Các cha ga ne na weda guklesema da di thole kudu na da pwa oga de na la weda akadbe ne khila weda do mani no. He worked hard to make the outside of the car look attractive, Aweda ma weda tasu do ma di thole akala klakhi na ke pwa kwa ke ri weda tune tu tune tha. but inside it was not attractive at all. Pasala ko nya pune na to lo tune tu tune tha lir kilo. In Mark 7, Jesus teaches us that our lives can be like that car. Lili ma ko sa do nui ne ko sai shukri so lo pa le bata mu ne na. Ma sa di so ka ba erbe ne aso ti weda ni no. We try very hard to make people think that our lives are going well. Klasa weda susu kle di thole pego ma weda pa so mo pa le bata mu ne la sa ri ba ba ni no. We try to make people think that we have a good job. Klasa di thole pa ko so mo pa le po weda do ta pita malari. We try to make people think that we have a good family. Klasa ma di thole pa ko so mo pa le po da hipo ka po la ri. We try to make people think that we are strong Christians. Klasa di so mo pa ga tir pa le pe me da pa kripo te pa la gisu. But when Jesus opens the doors of our lives and looks in, Pasada pele ke sai shukri ota weda tre ti de pa le bata mo pu bana weda kwan weda tre pu ne. what does he see in our hearts? Dala tiwa dala bathati pa pune metam ni le. Does he see good people? Atiniwe dala pwagi pa wathir pania. No. To me ba. This is what our hearts look like according to the Apostle Paul. Ta we ne no pathama tha di idi. Tama po sapa lusiwe dathune. For we have charged that all, Jews and Greeks, are under sin, as it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. Romans 3, verses 9 through 12. Lirume sado tha sapo kwite le sikine tama po sapa lusiwe da di. Age di pa yuda po mere pa hele po mere. Pudune pa lila a ola ta deba po keleli. Di ta kwe athone pa to lo to ba not gaba. Pala athapat oba. Pala huyat oba. Pa haplokle kele. Get up at go to thobata. Pa mata get oba. Te to go to oba. This is a hard matter for us to admit. Ta we na me we da no ta ya kodo male. Pa kutulo we da nilo. We don't want to admit our sin. Pa te edo si we da le no. Tulo we da le po me pata deba po do ta deba ni ba. Our pride makes us think that we're not so bad. Pa ta to ni no. Di choko mo pa le no. Ta ini no te me ta te ni ya ba. It's hard to swallow. Ta we ni mi we da ta le pe ku lo ni kodo ma ni no. But our sinful nature is bad. Basa do no pe ni se le apwe do ta de ba ni mi ta le a ni no. Look at what Isaiah writes. No kwa pe wi sha ya kwe we da ni. We have all become like one who is unclean, and our righteous deeds are like a polluted garment. Isaiah 64, verse 6. Wi sha ya se do ku si lu sa po ku ni si we di pwe da kele pe ma pa ta di ta to ko sko ba so ni no. Do pa ta to ta lo kele ni ma ta di ta ku a so ni no. We have all become unclean. Pwe ti pa na pa ke to we da le pa to ko sko ba kele ni no. None of us is accepted. No pwe da na pe te mu la we da ta inor ga ba mo. We're all polluted by sin. Pwe ti pa na pe ba so we da le ta de ba kele ni no. And our wicked deeds are like a polluted garment. But ma so ti pa ni no lo ga we da di so le chika la ba so bi ni. Oh, wait. Ko di ni It doesn't say our wicked deeds. at te we da le no but ma so ti pa ni ba. It says our righteous deeds. Me mi ko ni no wi sha ya si we da le but ma le a to lo ti pa ni. Even our righteous deeds are polluted with sin. Le but ma la to lo ti pa da le ni no ba we da do ta de ba mo. We cannot say that our wicked deeds are like a polluted garment. Pe si we da le no but
Pitamala thought the panelog away no take a lab but thought benin beted in a thiba. But our righteous deeds are worthy of praise. Chomotele no pata mala atolo the panin on the chomotele mea away grow by way that I see top trainia. We get angry at bad drivers as we drive to church. No pata thoda no le away the canine qua no cala de gibadagano pele bele by vacane. When we worship God, Pele buta barak say vacane. our mind often wanders and we start to think about fishing or something like that. Ta chok mo sok mane di we di wa weda ba chok mo sa ra chok mo weda le no peler kwe onya do le ta gu ga di ne so tir pa When we help people, we hope that people will look at us and say, that person is a wonderful Christian. pele pa ma so pa ga tir pa ne na pa mu la le pa ga ne ke ti pa ba ne ko kwa pa te no ko chok mo weda le a pa ga i me weda pa kripola a lo la gi do mane lo So it's not just in our wicked deeds that we are polluted. te me te ne le no pa ta ma la so ni ba so we ni ba It's in our good deeds that we are polluted. le pa ta ma la ge da le ni no ba so we da. Today, I would like to answer the question, what makes a person unclean in God's eyes? Tenia e no ye do si so da ta ti kwa la mi weda ta minu tu mi la a ta ma ko sko pa ga le yu a me klipu ni le That will be the title for this lesson. mi weda no ta ma lo ta nya ya ko don And we're going to see three things. a bu ti weda ta se mi mo We'll see first that it is not on the outside, but the inside. bu ti weda ta te mi no te mi ta le ko ba sa do mi we le ta ko nya pu Second, it is not a small problem, but a big problem. ta ki mi tu mi no te mi ta ko ta ke la si tu mi ba sa do mi ta ko ta ke pa do mi. And third, we'll see that it is not you, but Jesus who fixes the problem. Ta se mi tu mi no pa ma ba ki ta ko ta ke ne te mi na ba. Pasado Yeshu mi pala ma ba ki ta ko ta ke. So it's not on the outside, but the inside. Te mi ta le ko ba sado mi we da ta le ta ko nya pu. If you read through the books of Moses, Nume power da li mo shi tir pa ne. you will find that there are many laws about cleanliness. Negati ni we da le ta su ta so we da a ma ba ka we da le ta ko sko tir pa ne. There were laws about what foods God's people could eat. Ta su ta so we da ba ka le ta o tir pa le ko sa yua pa go mi o da ke si ne. There are laws about certain diseases that make a person unclean. Le ta su ta so we da si ko lo so le ta su ta sa tir pa le adu o to da pa le to sko tir pa ne. There are laws about other things that make a person unclean, like dead bodies. Ta so tir pa le a mi we da ta ma ko sko pa nyo si pa ba la mi we da di so le we ta si so no pa so ne ta ma ko sko pa ga nyo ba. Why would God give such laws for his people to obey? Bam ne le ko sa ba hi we da ta so be ne nya la pa ko mi ko ba do na we ni le. What was he trying to teach his people? Ta la we da e do tese u klase so lo we da pa ko mi ne mi tam ne le. The simple answer is that God wished to teach his people that he is a holy God. Ta si so la nyo nyo po ne mi we da le ko sa ya so lo we da apa ko mi tir pa la we tir le ko sa ya na we da mi we da yu le a so skrimo. God wished to teach his people that they were a holy people who belonged to God. Kasa yua weda edo thulu weda apa ko mule da pa sos hila abakado yuani no. They were separated from the rest of the world. Awe tir pa bata pa los ho ole hokuni no. They were a people who belonged to God, not this world. Awe tir pa me da pa la baka weda do kasa yua. Awe tir pa baka do hoko iba. They were different. Awe tir pa los ho weda ni no. And they had to show this by staying away from unclean animals like pigs. Awe tir pa na bata dunne odi I la we tir pa ko yi weda do sapo ko pole ato sko tir pa la me weda di so tho tir pa. They had to take very good care that they would not approach God in worship unless they were clean according to the law.
awe te pa na ka ba ma we da le ta pulo tu pulo sa no la we te pa me bu tho ba tho ka sa ywa ne no awe te pa me to sko ba ne he bu tho ba tho ka sa ywa te te ba ka ba he we da di tho le ka sa ywa ata tu ta tho ta ble la ka sko tu mo As we saw last time, le pa ma lo kwa la pu kit bla ne the Jewish leaders added many rules to God's laws. pa yu da po ko na te pa na we te pa ma a tho we da ta ble te pa le ka sa ywa ta tu ta tho apu ni ama They became very concerned about keeping the law and the traditions of the elders. awe te pa no we da do no ata ba yo ba bo we da la we te pa ka ba hi ka we da ta tu ta tho blo ni ba hi ka da ta lu ta la te pa le apa tu ki ta pa lo ni ani They made sure that they washed off every speck of Gentile dust from their bodies when they came home from the marketplace. awe te pa ba ma lo ti we da la we te pa no ti so ku we da ho ko le pwa to ko ba mi po te pa lo ne mi o che bu do ni la we te pa me ke le hi ne mi le ale we da le we klapu he ke ne ko ba ma plug we da kele They didn't want to be unclean, ever. awe te pa no te do we da la to ko sko ba ni not blo ba mo But they failed to realize that filthiness does not come from only outside the body. pas ha do we te pa no lo te we da la ke se no to we da le ta ba ba so ini no awe te me tende le awe te kanene a he we da le ano ko no le ta kom ya ne le ta le ko ba ni ta tele ko ni ba It's also on the inside. me me ko ta ba so te pa ni o da le ta ko nya bu mo Look at the list of things that make a person unclean in Mark 7, verse 21 and 22. kwa pele ta te pa no le ba ta ye to o le li ma ko so do nui sa po kisi ta te le kisi kini no ta te pa le a te du ko sko da pa ga ni First of all, there are evil thoughts. ta so ko ter kani no me we da no ta ku a de pa no ta so ko mo te pa Literally, this means arguing. pe me te le ta to lo ne me we da no ta te apo a lo ta Our pride makes us insist that we are always right and other people are always wrong. pe ta pa ro to ta ni no me we da le pe na we da le no pu da ne pe bat ho bo lo no pa la hu ga te pa ni tho bo ni me pa la ka ma Sexual immorality. ta ka ma mi ka ma kwa Our sinful thoughts make us want to have sex with persons who are not our husband or our wife. pe ta to ko mo le apo we da do ta de ba te pa ni no a e do we da le no pe ka o hu we da do pa te ga le me we da a te me we da pa ma do te me we da pa wa ne ba Theft. ta hu ta bla So we become jealous of what others have. ke we da le pa sa to we da ta le pa la hu ga ata o ne And so we want to steal what other people have. no ne pe e do o hu we da ta le pa hu ga ata ne Or we don't want to pay people what we owe them. me ka ne pe te e do he ke we da pe ko ma no le pe ko ma o pa ga ne ba Because we love our money. me le pe e we da pe klo se ko ne Murder. no ta ga me ne me da no ta ma ti pa nyo Murder usually starts with hatred and anger. ta ma ti ta ne no nyo ne sa ta sa le no ta sa he do ta sa thom Murder also shows that we do not value the lives of other people. ta ma ti ta ne du ne we da le pa ga ne we da te pa le pa pu we da pa gu pa ga ta o mu ba Even though God created them. le ko sa ya mu te lo we da pa da le ne no pa te pa le pa pu ba Adultery. ta e bi e be mo Adultery is having sexual relations outside of marriage. ke ta e be ra ne no we da do ta re lo mu kwa ta re lo ba twe no le a we te mi we da na ma no wa ba mo ko mi ne le ne e be ma e be wa ne Coveting. no ta su kwi sa kwi So coveting is wanting what other people have. ke we da le ta su lo sa kwi ne non sa lo ko we da ta le pa ga ta ne It is not being satisfied with what God gives us. te sa mi sa mu we da ta le ko sa ya hi pa ne ba
wickedness. ta ta tho. So, wickedness is not caring about what is the right thing to do. Ta tho ne nó me we da le nó ta te nó cứ ta te ke hu ke ya we da ta nó te edom ma ta la aba le bok ma ni ba. So, it's really about doing what makes me happy Me me ko ne nó ma we da ta le nó ta la ma sa ku ya I. and not caring about how my actions might harm other people. Bone di tho le nó peta pita ma la ka ma ba do pa gu pa ga dok peta pita ma ka ma ba do pa no ka sa ne nó peta peta pe lo pa sa ba nó peta pa ke ba Deceit. ta lo ta we So, deceit is lying, ta lo ta we nó ta lo ta but being clever about lying. mà sa na ke na lo ta ka ne na ke we da le no o we da ta ku si nó no pie we da le lo da ne Some people are very good at this. pa to no no ne nó le ta we ne nó a pie we da do ma ne no Sensuality. ta ga te mine na me we da na ta lu ko lu ga pa ta mu ta ku ko mya ne ta mu ta pyo ko min de mo So, sensuality is when you abandon everything that makes you a respectable person. ke we da le ta lu ko lu ga pa no ta mu ta pi pi pe no me da no no pa te ku we da no ta ke le ke se no la du yu yo pa ke na ni no ta te pa nin pa ku yo ke le ke se Envy. ta sa ka ra So, literally, it says an evil eye. si we da no le lo ne no me we da le me kli la a so mo So, this means that you see things with your eyes, Kom jag da len ti da len mekli but you cannot see the good in other people. ba ne no ne ti we da ta ge le pa gu pa ga oni ba So, you see someone else has a beautiful car, ne ti we da kwa ga na ka be ne ge do ma you're actually angry because that person has a beautiful car. na sa ro da no me le pa ga ne ka ge ko ne You think that only you should have a beautiful car. ne chu mo we da le na te lo na ga ne ne ba we da ka la ge be ne Slander. ta du dwe no So, literally, this word is blasphemy. ke we da le ta to lo ne na me we da le ta to du dwe So, this is when you use your mouth to speak evil about other people or God. pe ne na me da ta se to pe le na su we da ta ko le no ko to we da ta so le pa gu pa ga bo ne no ko to we da no ko to to so ka sa yo ne Pride. ta pa to sa So, this is thinking that you are more important than you are. me we da le so ko mo le na me da pa re do ne de ne me da so de You crave the respect of others. no ne sa lo ko we da le pa gu pa ga ne pa ke na Foolishness. no pa la ha go no ta ku ta ba ba pa ne You make bad choices. no ma we da no ta ku te le a to ge ti pa Often, this happens when you want to make today's small problems go away. Nyo nene no ma sa phele no pwa edo du ke ro da ta ko ta khela si pho ta kha e no no le awe ta kha ne ka ma ku da Or want a small joy today, me me ka ne no na sa la ko da le ta ku ti se pho le ti ni ya e but do not think about the bigger problems that it will cause tomorrow. ba sa ro no te so ku mo da le ta ko ta khela do we e no ko to we da le ke me se ne ba What do all these have in common? ta tir pa khele ini no ta le amma ta lo ga di to o la mi da ta mi kho ta kha ko ni me tam ni le None of them come from the outside. ta tir pa ne no te tho da le kho no not mi ba mo No one comes to us and forces us to be greedy or envious. pa te he ba ne na pa ma chu ba de ta le ne ka mi da pa la ta lo ko ta a do pa la sa ki da par ma na di ni no ga ba No one asks us to think angry thoughts. pa te me da le bu ka sa ta chu ko mo da ta chu ko mo le a ta ni no ga ba Sure, sometimes people might encourage us to sin, me no to bra ka ne no pa gu pa ka tir pa ki ri ba pa le po ka ma ta de ba
Sometimes people will even force us to sin. Teblar ko ni no pa kemas weda le pa le pa kemata deba. But why do we go along with these people? Basa bam ne kolo no pe le po weda pa tir pa ya kinele. Because we want to. Mi le pa mota ma hone. The sin is not transferred from one person to another. Ta deba ni no komya na tele to weda le no o ba da tele pyok weda le pa ga nya o aloni ba. Comes from deep inside our sinful hearts. He to weda le no pa sala pwe weda do ta deba apu yo apu ne. Any parent will admit that you can see these thoughts most clearly in children. Mo padga la no weda tulo weda ke tila ke ti weda ta so ko mo te pa ine no. O plat weda no she drug la no plat drug la le pa puta te pa pune. Why? Ban me ko le. Because children are born with sinful hearts. Me le puta te pa ne o plat weda le ku do ta la pwe do ta de ba te pa ni no. As we get older, we learn to control those thoughts. Di pe nya pwa to so ne na pe malone ta le na pe ke pe su pe sa weda le ta so ko mo te pa ni mo. Our parents teach us to control our anger. Pomo pasir paso lo pa de tole pe ke control na pe ke pe ka we dap ta su to sa to. Parents teach children to stop hitting other children. Mo pasir paso lo da po sir pa le ke sote na su to we da pa po sa la garge. That's a good thing. Ta we ne me we da ta la ge ne no. The Bible commands us all to have self-control. Li sos hi no ma lo we da ko ga de le po ba we da do ta ko su ko sa ni no. It is one of the fruits of the Spirit mentioned in Galatians 5, verse 23. Ta we ne me we da le sa ta sa kla de le ba ta ye to le li gla ti sa do ye sa bo ki si ta bo mo. But why is self-control needed? Pasado bam ni kole no ta ko tu ko sa ni no ta lo ba we da ni le. Because we have evil thoughts in our hearts. Mi we da le pu we da do ta sok mo tho le sa ki pu ni lo. These thoughts need to be controlled. Ta sok mo tir pa ina ka ba mi we da ta ba pe su pe sa mo. If we did not have sin in our hearts, Pu mu to we da do ta de ba le sa ki pu ba ni. we would not have to muzzle our feelings. Pu tum ba mi we da pa ti pu to lo ba le pa ka ba pe ti ka we da pa ta pu le ba pa ta tu ba ko ba tir pa i ba mo. So we see what the true character of sin is. Le ta ni ko na peti we da le ta de ba ata se ke pu wa no ni ma sa di le mo. It flows from the inside to the outside. He yua lo we da no le ta ko nya pu no lo yua to we da le ta kle mo. The foods themselves were not clean or unclean. Ta o da we ni no a mi we da le ta to ko so ba do ta la ko so di ne de mi ba. Our hands are not unclean when we touch unbelievers. Pu su no de mi we da no su la to ko so ba no pe le pu ko ba we da pa to su ki na ki da ba ne ne pu su ke to we da le a to ko so ba di ne de mi ba. It is the heart that is the true source of uncleanliness. Ta we on ne me we da le ta pu no la me we da ta ki ko te no le ta to ko so ba ti pa he you are lo we da mo. As our second part is, it's not a small problem, but a big problem. Ta ki ti ne no ta we ne no te me we da ta ko ta ke la si de mi ba sa do me we da ta ko ta ke pa do mi ne no. When we see where our sinfulness lies, Pe ti we da le no pa ta de ba no la pu we da do ta de ba no mi lo we da lo ne. we realize that sin is not a small problem. Pe tinya we da le no ta de ba ni no te me we da le ta la si si por ka ba. If obedience is only a matter of doing certain things, Ti no ta do kan na no me we da le no pe ba ma we da ta te de mi o ta lo so de mi ne. and avoiding other things, No ne no pa has he we da ta la ga de mi. then we can do it. Mo ne pa ma we da si mo pe chu mo de ne. Even if the list is long, we can do it. No. A mi we da ka mi a ba sa na ki ne no pa ma we da si. Think of the rich young man who came to Jesus. So ko mo ta we da no le kwa tu pa to ta sa ga ne we da su sa shu kri o mo. He asked, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Mark 10, verse 17.
aweda no ti kwa weda sai shukri no te da trala ge ga no di tho yu ko don ne ba weda tamua tu yo ne no yu ne sa ba tamua tu yo ne yu ko ba ma tam ni le lima ku sa do si sa bo si nui ne What was Jesus' response? sai shukri si se odile He lists several of the commandments. sai shukri yo ta weda tamalo ska bo pe ne You know the commandments: do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother. Mark 10, verse 19. sai shukri si tamalo de pa ne se nyali ma si pa nyor ge e ba ma e ba war ge hu ta ge un sa lo ta ko to ko bli bla ge lo o pa ga ta ge yu yon modern pariki lima ku sa do si sa bo si kwi And look at the man's answer. Mani na kwale paweni asisa kiwedata. And he said to him, Teacher, all these I have kept from my youth. Do weda sisa ta do siba o. Tara ta ne de pa ke le yutuni. La yuputa kwato lili ni lo. Teacher, all these I have kept since my youth. Awa siweda no tara no. Ta tir pa ke le ino. Ye ma o le ye tasa kalili mo. Why would he say that? Bamnu la weda siwedi ni le. What was the young man thinking? Patasa gana weda sumu weda tam dile. When he saw the commandment, do not murder, Pela weda ti weda tam malo no le mathira gine. he thought, I can do that. Awa chumu weda le ye mata we ni. I've never pulled out a sword and murdered anyone. No, yo te tu weda no ye na patron not blobada. Yo te cheti pa yon not gaba. When he saw the commandment, do not commit adultery, Pela we ti weda no tamalo no le ai ebe ma ebe wargine. he thought, I can do that. Awa chumu weda le ye ma tawe ni. I have never slept with anyone except my wife. Yo te mi ku do pa ga not gaba mo. Te da lo ye ma de galo mo. When he saw the commandment, do not steal, Pela we ti weda tamalo le si weda no hu dargine. he thought, I can do that. Awa chumu weda le ye ma tawe ni. I've never stolen anything from anyone. You talk who weda pa ga not me not blowa. We like to think the same thing. Weda no pe edo sok mo weda ta te mi ko di olo. We like to think that we can do it. Pe edo sok mo weda le no pe ma weda ta we ne se pe ma ni. We can obey. Pe dog na ta se. We are good enough. Pe me pa la ria ba le pe lo. Sometimes I meet people who want to tell me how good they are. Te block ko yiti ba da no pa to no ne no. A weda edo te ba ya la weda ri weda si do le ne no. I think they're thinking that I will give them a pat on the back Chok mo la we te pa no mi la weda le ye ke pul le weda klek ni. and say, well done. Le je te le no. No mata ni ri do ma mo. If they are that good, Awe te pa mimi weda la ri tene nyani ne. then my Bible is lying. Le yani no yili saski ne me weda le a lot amo. My Bible is not lying. Yili saski ne at a lot abamo. Everyone I meet has a heart like Jesus describes. Pa ko ga de le yiti ba oni no. Weda do sa le amata dikase shukri no pa plata weda ine. Everyone's heart is a fountain from which sin flows. Pa ko ga de atani no me weda awe le titope le tade ba yuwa la weda mo. The rich young man found out that he had not even obeyed the first commandment. Wata sala tutorgana weda tine weda le aweda to dogna weda no tamalo la kotid border leba. He loved money more than he loved God. Aweda eweda sini ado ni weda eweda yua. Most of us are happy that other people cannot look into our hearts and see the darkness that lies there. Weda ni adkina pethaku weda le paga te kwani weda le pethapu do ti weda no takita na mino weda le pethapu ni ba. But God does look into our hearts. Basa doka saibani na weda kwani weda le pethapu mo. And he does judge. Aweda awe sinya weda ta. He does see the darkness of our sin. Awe ti weda takita na no petadeba takita na mo. And he does judge. Aweda sinya tani lo.
Hebrews 4, verse 12 and 13 says, "For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and of marrow, discerning the thoughts and intentions of the heart. And no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom they must give account." Li Hebrew sado lui sapoti siki telete sithene siweda di agedi yuak lune metamu do matate do akna dagi ne nadbele akna kikolo do seplotu anopapatamu do patha do tase do taki do metala tenya patha tasukumo do atakud panilo do tale aba diatha to de bala menya not mi ba meki yeta de mi lala obesi da opla towele bwa aklu bakado bwani amelo. Does your sin make you feel naked? Nutade bane no dutu banalu no obesi niya. Sin made our parents, Adam and Eve, feel naked. Tade bana du kera weda pe mopan no iso da no weti patu ba weda la mi weda pa obesi. After they fell into sin, La weti palote le tade ba wela kine. they could no longer be naked and unashamed. Awetirpa no obesi weda do amedeskabani amadini thilabamo. Now they had shame. Keba na wetirpa weda do tameskani lo. They had to cover their bodies. Awetirpa ba bebe weda anokuni lo. They also had to cover their minds. Awetirpa no ba bebe weda tasugumoni lo. Because of sin, Milita deba kune. they could no longer share with each other every thought of their minds. Awetirpa no awe kehi koi no lo weda tasuguma ko mindela sugumo weda la tasugumo pune te thilabamo. There's too much wickedness in their hearts. Ta weda ama la wathi pathakibumo. Adam could not share his wicked thoughts with Eve. So ada weda hi ko inolo weda deba weda amma la tasukma earth bani de thilaba. Eve could not trust Adam in the same way that she could before she was sinful. Like una wed nani weda so ada no look let the book or the thole apukwina wen nani or athoni ni no le tuklele amipata deba podi bani na weda dini de thilaba. This leads to feelings of loneliness. Ta we no skơ da le no tatu ba le ami weda ta othu thonyomo. We all experience this, Wetir pa kele na pele koplo ba weda ta ini no. but we cannot hide from God. Basadon pe othu de weda le kesaywa a une de thiba. He sees everything. Na po okuthu le kesaywa o de thiba awe ti weda ta kominde. He knows everything. Awe thinya weda ta kominde. He knows our sins better than we do. Awe thinya weda peta de ba ridone le pe no kesabthinya tho. God will also call us to answer for all our sins. Kesaywa weda koro kwa se ko le pe basis weda ta le peta de ba kele ogo. Every single sin, Ta de ba kominde. even the ones we have already forgotten. Le ta de ba le no pe thapi no lidalene. The day is coming when God will judge the world. Mu ko weda tini le kesaywa kesinya weda hako. Everyone will have to answer for even their smallest sins. Pa ko ade no ko ba si weda ta no le atade ba sisi po dalene. And so that brings us to our third part. Heso pa le no ta themid me. It is not you, but Jesus who fixes the problem. Ta themid me ne me weda no. Pa ma ba kita ko ta kene te me na ba. Pasado Yeshu me pala ma ba kita ko ta ke. Does this make you afraid? Ta we ni no ma pli ma punania. It is scary to think that God will judge our sins. Mi weda no pocho mo la lo pli weda no pele pe sok mo to weda le kesaywa kesinya weda ta de ba thirpane. This may lead us to say,
ta we ne ko so pa le no ba te we da I made a mess yesterday. no yima da to po no yima da de ba le ma ga de ni But tomorrow is a new day. ba sa do no ke mi si ni mi we da mi ni la tho de ni I resolve to put away sin from now on. ke no ye pa ku da no ta de ba la yi mo sa ta le ke da su nya Your intentions may be good, no ta pa sa we ni no ke mi we da ta la ge but you will not succeed. ba sa do no a wen to man da ba You can't stop sinning on your own. no ko so te le to ma ta de ba le no sa da we ba ne no so te se ba mo You're not able. no ma de se ba mo All that uncleanliness still remains in you. le ta to ko so ba te pa ne no o di we da le no pu ne If we limit ourselves to our passage, Pembe chok moe da tene le lisa skile pembalo ta hanya ye asa pu ne we will not find the answer to this problem. Pete tini we da ta si sele no ta ko ta ke tir pa ine ba But why should we limit ourselves to this passage? ba sa do bam ne ko le no a we de ka ne pa ko pa we da tene lisa si asa we ni o ne le This passage is part of the larger Gospel of Mark. me me ko ne no lisa si asa we ne no me we da no ta ku ko so le li ma ku apu no le ador ki do The Gospel of Mark starts with these words, li ta ku ko so li ma ku ne no sa ta we da le ta ko to e the beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. Mark 1, verse 1. ni makusa dote sapote ne siwe dadi yua pokwa Yeshu kriata thaku so akoti Towards the end of the Gospel, we find these words, le tathaku so le akete na bugte ne na petine we datak to tir paine no whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Mark 16, verse 16. ni makusa dote siku sapote siku ne siwe dadi pala suke na ke we do dobla thane ketula tau ke ka ke olo me pala to sutna bane kabata sinyo kha olo The message of the Gospel of Mark is that there is hope for those who believe. Li tathaku so li maku ne na siwe dadi no tamula owe da le pala anata te pagoni no There is Jesus. Yeshu owe ni no There is forgiveness. ta plata deba owe da ni no The preacher Tim Keller famously said it like this, wa siete lo da la mi wa tikel le no awe da le mi huta plani no siwe dadi we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. Yet at the same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope. Siwe dadi le peno ke sada we apune pe me pala pwe dota deba dota te le pwe do ma le pena okobune basado le to to khone pe bata epwa dota tu lo pala Yeshu kriapu ani di ta le pemula o buwe dani lo The good news outweighs the bad news. ta ta khu so ni no a cho kho do ni we da le ta ke so la ni lo Jesus died on the cross to pay for all the uncleanliness in our hearts. Sa Yeshu kristi we da le tu sunya lo la hi lo ku da ta le at ko skoti de pake le ke se le pathati pa ni lo When Jesus rose from the dead, pele ke sa Yeshu kristi sa muta ke da le ta thine every wicked thought we ever thought was paid for. ta sokomo a thole pe sokomo we da kele ne no bata he kwini bwale le sisi ni no Does that mean that sin does not come out of our hearts anymore? ta we na kopnya we da le ta de bane te to we da le bta ki pu le no blo bane dinia Does this mean that our hearts are now clean? a kopnya we da le ke ne bta ne ko sko we da linia No, not yet. de me ba no de me tu we di ba mo We still have sinful hearts. po o we da di do bta la pu do ta de ba thir ba We have to wait until we're in heaven to have hearts without sin. ko ba ko da tu le no po we da le mu ko ba mu no ba ne no
Pesane no tu we dale ta de bale vamo. But Jesus did pour out his Spirit upon his church. Pasado ka sa shukri lu lo we da sa so skri le ta opopo. The Holy Spirit lives in the hearts of us who believe. Ta so skri we da de pasuke na kita tirpa pala na ta tirpa sa kipo. He changes their hearts. Awe da le lo we da awe tirpa samo. He makes us say no to sin. Awe da dute pale no no patamata de babamo. He makes us say yes to what is right. No ta so skri no dute pale no pesile me no pakamata la bani no. Believers still fall into sin. Pasuke na kita tirpane no lo te diwe dale te de babu. People who believe can still go back to their old sinful habits. Wala na ta tirpana ke diwe dale ta ataluta lala mata de balu la nesiweda. But this changes. Basado ta we ne miweda ta lelo pe. A believer is never happy with sin. Pasuke na kita rigane no atatakue dale ta de babamo. A believer is someone who says, Pasuke na kita rigane no miweda puergala siweda di. I keep doing this awful sin. Yes he maweda no ta de bala thought bebe ine. God, take away my desire to commit this sin. Kusaya no hikue da ita munita lolu yokamaweda ta de ba ine. Give me the willingness to change my life. Hiya no tatu ota o no le yikele lokwe da ita umo. A believer is always sorry for his sins. Pasuke na kita regane thobo ne na aweda na tha u lo thalata de bathir paho. By God's grace, the Holy Spirit makes believers to sin less often and to desire what is good. Luka sa yua blue poko ne no ta soshi no du maweda pasuke na kita le akamata de ba sra do wethi de pa ke tu ota o maweda talagi ne no. Ephesians 4, verse 20 through 24 describes this change in this way. Li epeso sa do lui sapo kesi de le kesi lui ne no. Te plata weda tale lo athalo klei. But that is not the way you learned Christ, assuming that you have heard about him and were taught in him, as the truth it is in Jesus, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Me thu te malo ba kridi ne ba. Di pesita tho thu mena hu odo ba ta tho lo thu le apu. Di ta meta tola Yeshu apu atho. Di tho thu ke be lo kwi thu no lo li ba khado. Thu ta male ple la uthi we di ta lo ta we atata kwi atho ne. Do di tho thu ke thopwa atho le atha atasokumo. Do ku tho thu no tho. Tia ta le ta lo ga yua tho. Le ta to ta lo do ta so ta skino no apulo. Believing in Jesus is like taking off one set of filthy, dirty clothes Ta na ka se shukri ne na ma wa da ta de to le ni be lo ko da na ni chika la ba thought be ne. and putting on a new, clean set of clothes. Ma ne na ka ta ke we da na chika la tho la ka skod be ma. We put off sinful thoughts of adultery and sexual immorality. Na be big we da ta so ko mo la tho la me we da na ta be mai be wa do ta ka ma mu ka ma kwa ta ri wa ti pa ne. Put away deceit. Pe pa ku we da na be lo ku we da na ta li ta lo. We put away envy. Pe pa ku we da na ta su ke sa ka. Instead, we put on Christ. La lo ne na pe ka ta we da cream. We put on Christ's humility. Pe ka ta we da create ta so lo sa. We put on Christ's willingness to suffer. Pe ka ta we da create ta tu o sa o ta tu ba. We put on Christ's kindness. Pe ka ta we da create ta su nya ta nya. So let us not boast in what we have done. Ma na pe su de pa ka pe le sa le ta le pe ma ne de.
Let us not boast in how we have changed ourselves. Mò bơ thiu tơ bà cái phơ lơ bơ sa lơ nọ bơ lê lô quê đã bơ sa đi lê nì rì. Let us not say how we are good people Nọ mò bơ thiu tơ si wê đã lơ nọ bơ mẹ đã bơ rì thê lê nha nì bà. or that we're honest people. Nọ bơ mẹ đã bơ lê to lô thê nì bà. Let us instead take joy that we are in Christ. Mò lê ló nì nọ bơ cơ mà lê ta thu khư ta khư bù nọ lê bù ôi đã lê khuyê bù mà. And if we are in Christ, we shall never be shaken. Nọ bơ mẹ ôi đã lê khuyê bù nì nọ bơ tu hù tu wà nọ đô bà mà. Let us look forward to the day when Jesus Christ comes back. Mò bơ khọ qua lão ôi đã lê mơ tên nì lê cơ sài chù kì kê kì đà kì kì wê đà. He will make all things new. Ôi đã cơ mà kì wê đà ta thọ tì bà kê lê. Then our hearts will no longer be filled with wicked thoughts. Lo nì bà ta tì bà nì nọ. Ôi tu ổ bùa wê đà đò ta sụp mù lê thọ tì bà lê bà. For me, I constantly look forward to the day when this head of mine will be changed. Nó ye đà nè nó tập bố yu con nè nó yu khó quan là wê đà nó yu cho wê đà lê mù tên nì phê lê yu khô ta kia ta sô của một đập đầy nè nó cái lê lô của wê đà ta. I look forward to the day when no sinful, embarrassing thoughts come out of it. Nó yu khó quan là đà mù nè lê nó ta lạp wê đà đò ta đê bà lê ta sô của một lạp wê đà ta đê bà la mà trò mẹ ama mẹ trò mẹ sá ta nè nó. Thứ thế thọ wê đà lê lê ta sô của một bù lê rì. I hope you are looking forward to the same. Nhưng mà là wê đà lê nó khó quan là wê đà ta mi khó đi nè thô lo. I hope you are looking forward to the end of sin in your life. Nhưng mà là wê đà lê nó khó quan là wê đà lê ta đê bà cái tơ wê đà lê nó tàu mùa bù nè lo. Come, Lord Jesus, Maranatha. He cái say shukri, he cái say shukri, he cái